nyanyi mik tak po gelok cek ke boleh gelok kau tak usah bahas Islam sehat langsung nyanyi mayu lagu apa mayu kalau habis rekam kepi mayu la 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 terus lagi nak musik la 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 yalla teman mireng lagu nikah lo teman lagu kibu nikah tahun nih kebiar mun saya nikah mun saya pepe kalompang bibir ceruk saloni mi semadu korang akabayan cukemi mun saya dia teman ngiding oh lagu ria boy mayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sadaqallahul azim. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, ajudan semulja Dr. Andes Kiai Haji Khalwani, ajunan semulja Kiai Muzaki selaku takmir Masjid Al-Amin beserta seluruh jajaran para alim, para ulama, para masyayikh, para guru sehadir saat makin tanpa terkecuali. Nyuun saporah dan gula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning beten kaula. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat seteja seampun Rabbu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, secara khusus ajunan Bapak Abu Siddiq selaku pemangku desa Pademawu Barat beserta aparatur tisaipun baik di tingkat carik otabe apel sehadir tanpa terkecuali. Juga tidak lupa Babin Kamtibmas, juga Babinsa Pademawu Barat, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat jamaah Masjid Al-Amin. Juga tidak lupa Jam'iyah Sholawat Al-Madani, sampun mimpin pamausan sholawat mulai dari awal. Ngireng perpangkian Kak Dinto awali kalaban syukur da Allah bitalaffuz alhamdulillahi rabbil alamin. Kaula ben ajunan sareng Allah kesempatan malam samangkin paringi pan sapanapan nikmat sepertama paringi nikmatul Islam wal iman. Nika nikmat sepaling larang nika. Apa-apa mi paling larang? Karena Islam ben iman Kak Dinto beni cuma atetiaki kaula ajunan teti orang selamat etunya
tapi bakal dadi orang seselamat sampuna kaula ben ajunan mulai dek ke akhirat. Nikmat pertama iman Islam. Nikmat nomor 2 kaula ben ajunan paringi nikmatus sihha wal afiyah. Nikmat sehat wal afiyah. As-sihha nika jepun ulama sehat badan beres. Nomor 2 al-afiyah sehat akal ya beres kia karena beres tak beres. Janda nelpon iya Pak nelpon ini. Nomor 3 kaula ben ajunan melemang kene ka paringi nikmatul ijtima' ala ta'ah. Nikmat tu bisa along ponong dalam keberadaan ibadah da Allah. Telok nikmat ni kelarang hadirin. Situng nikmat Islam. Kelak kata penyambut Kiai Muzaki kadito madapak situng dabuna Allah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga cek sampai mati kecuali asangu iman is. Nomor 2 nikmat sehat. Nikmat sehat ni kelarang juga. Apa sebab? Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi ni ada bahwa rizki na manusia ni paling tinggi ni kesehat. Kula benajunan mun mikir rizki kan saya pikir pese tinggi. Padahal pese ni kemaki banyak sampian andi pese miliaran. King mun sampian sake ka pese na lo kira tu rasa. Lo bisa bu. Kula benajunan nikah penting sehat. Tina kur sehat maki ta andi pes. Ya cok bisa asalah sehat pese na banyak. Cok bisa King mun isoro milih salah situng sake banyak pesena sehat didik pesena tikel maki tak banyak pesena sepenting saya orang soki bisa meledek eren seman nyaman de eren napa saus bisa ibeli karena pesena banyak. King mun betena sake maki kakana nyaman colong pae nggih panyaman ide eren keng mun urang sake pae lempian sing bik laki na sing epata beringakan butuh pun sake empian sake le sehari tak ngakan bisa laki marah le kaki sehari tak ngakan marah terus kakanan apa sati rawon apa pola ayam goreng kan dia biasa namun dah sakit no. Didi poile keng le bude masuk bakso ya padahal seepa taber man nyaman kapi polan orang sakit tadeen keng mun ngak embian mangken alhamdulillah dek karena apa-apa nggih yang kai berkat lo depak gebung kone kan toleh tas-tas dek segala tak kin pataberi tak usah rawon tak usah sati arapa sehat kula seding badepak empian make lebih sangu bengi alpat uning alpat ila unggu le kasmare pengajian mungkin nyari kemper alpat bila alpat nika saem belungatos yu saem belungatos nika mun o benga atusan ibu kapi sekerdus sesari mereyu empian mun lako ngalak berep saarem pian oleh 100.000 pahtro melia alpat sampian kodu ngalak berep sampai ke leku ne kiamat makanya datang ke namate kapila ce ambu ngalak berep daya nah, baru empian kiamat oleh 2 hari empian bisa melia alpat empian lasoki bisa meli alpat tompa alpat keberak kanton ni keng mun sampian sake make se tompa alpat sa embulungatos mobil lembu salah lembu nyaman salah nyaman mewah keng mun sinumpak sake tak kira nyaman bener
tina cek jeraja penyakit tak usah kanker tumor gagal ginjal usus buntu cek jeraja tun butun dua itu ngabae bengkong kanan itu ngabae bengkong kacer tompa alpat ke bedak kanto nikah bedak embong rosak je kan aku njek alpat aduh tak ada iyem pian se tompa alpat keng mun tepani tun butun make alpat nyiksa nang kini aduh tina tak usah meli alpat numpak kol pickup ada tak ngada ke tujuh ke besi mbian sing rombongan kau leman ro mbian terkadang tak nemu ketujuan bengko ngecekak separuh karo bener sambitar kelantar akilan jel nosak kelantar mbian ternyata selarang nikah benih tunyana tapi sehat itu akhirnya terus sehat terus beres tertak kek sake manterlo ring keringa romoro etemu mate bangun tak ring kering kan langsung mati berarti berarti minta sakit gelum bian mari bener minta sakit gelum apa langsung mati arah susah sih ngocak mon kering manter beni margana penyakit keng margana tua senik lagi manter tak sakit manter tak keringah budian mun kering beni keng marga nabi penyakit keng marga nala tua umur 400 belum polo dua daya hai hoi minta umur berempem bian tina make umur abid sepenting sembian pagun sehat ki terparing nabi selamat pon nikmat sepertama nikmat napa Islam nomor 2 paringi nikmat napa sehat saya nomor telo ibri nikmat napa elang jadi situng Islam 2 sehat telo elang ya lo apa lagu miceng semak benjeding kaki yuk lagu ceng deki pala mato kemi ke dalam desa Allahumma sholli ala Muhammad saya nomor telok nikmat wasihat kapi nikmat sempat ni'matul ijtima ala to'ah along polong dalam keberadaan iba le sampian bisa apolong nggak mungkin ni kalau gampang bu lu sampian hadirkan Tony ke benih keng sampian pelak benih mpian entarkan Tony benih keng sampian hebat punten keng dak remak keng sampian epele bi Allah petetio orang selamat benih sampian mangken tarkan tu keng nganggur mpian paya lesok mpian ni kang ngantok eja kaja padahal saya nganggur mangken pangtapangan di bungkon main HP mpian saya hadirkan Tony ke benih keng pelan markena semak bodoh si jauh entar kan tujuh ngajo depan semak semak ilin celing tak ketela bener oh si jauh bodoh entar jo pulang kocak masjid bodoh pengacun entar kepi penasaran kula kapan lebar gelap atau koto iya nih kene pentong bendria biko iya nih kene orang pelekek benih bi tolang ngasape seraja ruah buk bi tolang ngegerang seni kene ruang makin kene mun nyelet terakhir kada gebung kau dan iser nih kan takut teti jenak mah ada bangko saya salah akhir
Hele mulai kada yu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, mari kita bahas satu persatu setelah nikah. Islam, nggih. Nomor 2 sehat, nggih. Nomor 3 sempat ala kotoat otabe alung polong dalam kemudian ibadah nggak makin nikah. Toreh bahas kentung-tung. Pertama Islam. Islam itu ada yang menyatakan minat taslim. Islam itu akar katanya berasal dari taslim. Apa taslim nikah? Pasrah. Mbian suruh bajeng, suruh apasah, suruh ngaji, padahal sengkah. Sengkah tak sengkah bajeng? Sengkah dapat tak sengkah? Sengkah. Mbian tak sengkah. Kiai sengkah. Ada ring ibadah ini kata sengkah. Jabun kanjeng Nabi khuffatil jannah bil makarih. Lan jalan saya masuk ke swarga nikah edeng-edengi kalaban sang. Makanya gula ban sampai nabajang kan noleh ternyalader kan? Nggih. Betul nabajang keng pikiran tak abajang noleh. Mbian to mana bajang kalau pai pantakbir Allahu akbar, aduh cukup kalau pai tak ibadah tau. Teman sini kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pai tak ibadah aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tari'tu ma bi ni'mat ribata akina ya Allah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aduh peton kana mana me cela. Toman bajang sampean orang ngedubara tapi pikirna bede dapur toman. Sampean toman kehilangan HP na hilang, miss call masuk tapi tak ada munyi nah. Sari ke kamar tak ada, sari ke jeding tak ada. Takut tak nyapok duhur bajang. Allahu akbar, aduh ya jok ke sepeda aku. Toman senikah? Alhamdulillah. Berarti sekelas ben gulem dia. Mbian toman abajang. Abajang duhur kapan cekah? Allahu akbar. Oleh telok oleh empat. Toman senikah? Berarti pada ekor embung setan berarti. Qulil yasin ban saya baba pada ekor embung saya. Laku lebih sambian nikah hadirin. Abajang nikah itu kui setan. Maka masjid nikah beda setan. Napa nyaman setan sagang goreng abajang? Nyaman khonzab. Jeding nikah beda setan. Nyaman walhan. Eroma nikah beda setan. Nyaman dasim. Tega apal kepi ke nyaman aku. Sekanjaan. Siapa ngucak aja? Janda sih ngucak aja. Janda. Tulis 0823. Mengkabin sekali biko. Kule ke bulan sekanjaan ben setan ke. Janda. Mak lihat tahu itu Pak Absaab kaki kemarin. Masa kok ke bulan sekanjaan ben khunzab ben walahan. Kaki teman itu Pak Absaab lelo teman. Tulis nomor Absaab lele 08. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah tepani setan saya nyama walhan jeding ni kula bisa sampean tor kajeng audu lo cukup sekalian. Wah canteng keluar ke jeding ke aing. Nawai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nawaitu sawma ghadin an adai. Tegentar kepasaan. Mak tegamu nyimak lampir je. Hah? Dan nak belum ben gerandong marah. Tak langkong kuliah atas kiai ki. Tak langkong kuliah atas. Ki, sepora. Ki. Bi panitia ibri ikor se. Kula ngerti, kula ibri ikor se ni beni keng mulja. Kene. Cagelam pentong dua giu. Ngerti. Engki ki muzaki ngerti kula saya ibri ikor se ni. Beni keng aku mereka keng pulang tak ikatela. Jadi mun kula ceramah sambil tujuh ibaba katon kocan itu di budir.
Apa? Hah? Nyanyi. Mek tak po gelak. Cek ko boleh gelak kau tak usah bahas Islam sehat langsung nyanyi. Mayo. Lagu apa? Mayo. Kau kada HP rekam kepi mayo. La 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 la. Terus lagi lagi musik. La 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 la. Yalla. Kemuzakkiyar kamu sekali ngala HP la para iri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah salah acara na mulot tempat tak masjid. Benih tak oleh nyanyi, mun nyanyi secocok ke mulut dan secocok ke masjid. Senik kayu ki. Oleh nyanyi sepenting secocok ke mas. Nurun bada idzaka min makkatin hatta ana rabbika asyamati wa dandanal kumriyu bil farhati wa ukhmidat narul majusiyati Nabi Muhammad khairul bariyati khalqan wa khuluqan biduni raibati. Ini kan lagu ke masjid cocok ke mulutan jo. Miladu Rasulillah sabihata yaumil isnaini lil isnai asyaral madi fir rabi'il awwali wa dzaka fi 'amil fili. Teman mireng lagu nikah. Lo teman. Lah lagu ki nikah tahun nih dia. Mun saya nikah, mun saya pepe kalompang. Bibir ceruk saloni mi semadu korang akabayan cukemi. Mun saya dia teman ngiding. Oh lagu ria boy mayo. Tepak pada lotong dina dia. Atau lepolem pentong tu kok kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi benih tak oleh lagu sepenting lagu. Nah pada masjid sesuai yakin gi. Ya ibadallahi jitu rubba da'in la yuradu la yaqumul layla illa man lahu azmun wajiddu. Allah 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 malana maulan siwa Allah. Allah 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 malana maulan siwa Allah. Kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Kan saya nih kak ambian sambil nyosoi anak iya sambil anak Allah anak topuwe mun nyosoi. Oh, kulit cermet temun lah pengajian, kulit tempo nak ceramah, kulit ceramah lihat setengah apa anang berdesa nangis. Pas mau keluar bukan deh. Ada kulit sapi dah tu pak repot buk. Masa gula pidato wah hadirin hadirat
Ya kula metem tak mungkin kiye. Tore kula ben sampean patang. Ya tak, ya dak iya kula hadirin hadirat. Secek cermet dah gula anak ngla ambu senyoso anak langit dah. Kula pai tak beli ke badan dia. Pakuna gula. Pabali aki andi laki kaki le hah lo andi Allahumma sholli ala Muhammad pon beli boleh gak ada lagi kenapa gila ada elah setan gi saya masjidnya mana setan apa ada pokok lebur ngaji nak kita turun dari langgap juga Eroma nikah beda setannya mana setan desim nikah masang ka siapa jengah dekir apa sekecaki sudah jaro aja tu pani desim dia beni yasin engkau mun yasin pentong di kok kemarin yasin sebel deh jadi lagi dasim nggih hadirin dasim ini ada di setiap rumah mbian diikuti piro masjid bahadan hayya 'alas shalah hayya 'alas salah kena le pate adan je nyempit lengiding tak kupek ajo kan jana desim jo siapa aja ngak dekipan sponsor kapan sponsor kercuk tulingan la udu kemudian Roma sejauh yang par ya deung tipina orang kedub bare cetak kedub aja ada tak sponsor ada siapa jeng ingat itu bang absa apa cepon ulama dari cara nama alaikum leban sampian selamat dari dasim mun masuk karoma cek kelopai ngolok salam mun karoma idealnya mun bedoreng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meskipun laki bini meskipun sampean anak bendring tua meskipun satretanan mun masuk Roma cek kelopai ngolok kaki sah tapi cek ngolok salam ke dasim assalamualaikum dasim beni daya mun dasim ni ketero nyimpang di situng Roma cepon ulama sampian kapan masuk ke Roma ni kecek kalau pae ngolok sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mun tempo na tada orang salam malayan assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin orang yang ngolok salam ketika masuk ke Roma hadirin maka sampian bekal selamat dari gangguan setan dasim nikah nomor situng nomor dua orang yang masuk ke Roma ngolok salam maka sampian bi Allah jaga dari kafakiran tak kira melarat insya Allah tak kira miskin sepenting alakoh yang kibuk malamalan ini kebeni pakaro doa ke Allah Ta'ala kau butuh beda usaha orang ini kemun kadung melarat temaki alak kau tak lum hasil buk beda orang ala kosara king ulai na sidik beda orang ala ko lako na demang king ulai banyak nyopet manusia ni kebeda terkadang lakon ni kebuntan tak pati sara king Allah beri banyak contoh para kiai anak apa kiai kesah dia mah beda laku sara tekku kiai anak apa miskin gampang kiai nikah masuk ke rumah assalamualaikum cik laku pujang duha tengah malam tahajud mak ngaji Quran mulang kitab
adikiran ben santri kudu ben sampean berapa jangan langsung ngalak HP tak adikiran dekat makanya kiai itu bi Allah gampang tentang laku tekku kiai dolumah raja mobil raja tukuna raja ponduka raja binina bersih raja mun kiai yang kuah bini drum bi kaki ada tak nikah flow kula tanya berapa harganya nikah 2.000 nikah se 2.000 mun eteku tekeng mun eteku kiai nah aing situng nikah keng mun sineku kiai 100 dan termer tok assalamualaikum di kamar termer kiai perlu napa tak langkung kiai anak gula main balde tengah depak rumah apa ngacamung kan deket tibi ngamuk teng peluteng kiai nyuun barokah na kiai laki aing bi kiai terus cak macaki ada apa yang gila ya kan rahasia perusahaan bu mun saya baca pakaje kambian lo minta maca tibi montang colok ke boleh nggak terbilum pentong bi kok kemarin mari cak maca aki pe serepok jai serepo mari serepo bah debu nega de oraki maca aki bismillah telu kali maca aki solawat 1000 cak nyaba nikmati je cak karo maca solawat 1000 dia aduh cak dah cak komentar ya rap bebe ngopi datu sampit di baban mudimah waktu pak karek kiai amit nyonet tiga langsung kiai salaman 100 aja mun saya nyabis ke seorang dia mun pangi bebereng kedua pakun 100 nyungkem saya ketan bu ini bagi dua ada saya merugi kaki air ya kopi abi dua oleh na pakun 100 mak pita kiai ini kebenreng biasa kiai ini kehadirin hubungan nak Allah tak pada ben hubungan nak kaula ajunan tak pada bejeng berjemaah ben santri mari niki ki mulang ngaji Quran kula ben sampean sehari semalam dimba ngaji Quran jaga ngaji Quran kula ben sampean karo pasaan do ada urusan aja ada urusan di masjid mun bedah mun emik mati palu ada urusan mas nggih nah tak bangki kula ben sampean ngaji Quran setahun sekalian pasaan muka Quran mulai di bulan puasa sampai ke bulan molot ambung Quran malah makin elang temu di Quran lo itu muncul atas lumari ya atas apa napa kula ben sampean ibadah ni kemusiman kiai enten maka Nabi Allah tak pada rizkina kiai ben rizkina kula ben ajunan tak pada orang saya masuk ke rumah nguluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nomor situng jaga dari gangguan dasim nomor 2 kau leben ajunan kak dinto jaga dari gangguan dari kafakiran tidak bisa ngamalaki kendeki langsung ngamalaki ke roman assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin mun tada orang asanikah mun beda orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pon beli boleh ke Islam jadi Islam itu ada yang menyatakan dari taslim napa taslim nikah pasrah epakon abajeng make sengka kotu abajeng nggih lebih-lebih bajeng sopu pak nyaman natedung make masjid tarim ya imam al mujahidin salatu wassalamu alaihi selake eja gai kak sopu apa le embu
mun mbiyen kan tak kin jege mun ring bini nika kula parca jede ya Bu mun ring bini nika tak kin jege di hebat ring bini nika padahal tedung di budi nggih padahal sampean make tedung benih pacek tedung cek bede sakromeng ya anak ang kan nggih kada kulupu kan ompian make tedung nyaman apa ada mau pakol telok malam oi nang jaga kan selake tedung pian jaga nangis kalak pa tapat daki deh ambu nangis cek lopot tepak kaya lunga nang tak lingan nyabu ya cek lereng tedung tapi empian make tedung di budi empian jaga bisa ada maka empian deka mun jaga ada selake jaga empian bah ngucap jo tak jaga aku apa tang laki mau dijaga ngamuk benih ngamuk ring laki ini ketur kadang lakar mun tepak kesengejit dan jaga ampun deh iya Bu beda kan hes ampun deh iya ro makem bian mak lihat tak kening papiar mun nyegai laki nah cek seting bagian atas mak lihat tak kening papiar sampean sokoh mun sampean sokone saya gundek makin ngerti ampean nyaman buru kan lopot deki sokone jaga mun pakun tak jaga ngale kebetesa tak bisa pemulai kade nih kan benih orang nggak sejaga apa nih sejaga la haula wala quwata illa billah butuh dinna deh muni boleh dah iya Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang menyatakan Islam itu dari taslim, pasrah. Soro bajeng sengkak je kaje, soro ngaji sengkak je kaje, soro ke pengajian sengkak je kaje. Taslim itulah Islam. Memasrahkan diri. Maka aku leben ajunan ni ka ikocak mukallaf. Napa mukallaf? Mukallaf ni ka orang seepaksa. Hukum mana taklif ni maksa orang mukallaf orang yang dipaksa tanda abajeng pakun suruh bajeng tanda ngaji pakun suruh ngaji tanda abasah pakun suruh abasah bah makai kuli liasin mun oleh pelian abajeng iya tak abajeng tapi karena agama nikah taklif maksa kuliban sampian mukallaf orang saya paksa ada pilihan boleh kecuali atorok pakun ipon guste. Jadi ada yang menyatakan Islam itu dari taslim, ada yang menyatakan Islam itu dari istislam. Napa istislam? Ngarep selamat saya saos saya agama Islam tak laki tak bini tak ring Bengkalan tak ring Mekasan tak ring Kokop tak ring Jumabu mun anya ma Islam pasti selamat mbian kebi bakal masuk surga kebi dia apa napa karena Islam itu dari istislam mengharap keselamatan saya saos saya Islam orang ini bakal masuk surga jelas tetimbiannya kemudian bakal masuk surga kebi. Bagaimana kalau banyak dosa tetap masuk surga, ahli maksiat tetap masuk surga, banyak salah tetap masuk surga, tapi dipurpur dulu, dikursap dulu, dikurca, dikumba, dibegal. Mun la atal-talan ruah lo itu mau si kemacetak si kemasoko baru pah apa dikunii baru diangkis iya baru diangkis. Mun masalah swarga orang Islam ni pakun masuk swarga kapi hadirin pasti masuk swarga kap gula benajunan saya karep ni kebeni cuma swarga tapi terus tak nyetingan ra. Mun masalah swarga nah orang untung ni kebeni orang saya masuk swarga tapi orang selok nyeting ke neraka. Makanya cakap Allah dalam Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap seanya pasti mah. Setiap sea nafas, setiap beabeun, setiap seanya pasti mah. Napa-napa lereng derma seanya tak mati ya. Make selo anya mun mari odi. Leh, bungkana pao. Leh bungkana pao ini kan tak anya kan? Bungkana gedeng. Yang namanya hidup pasti mati. Napa-napa boleh gula benajunan. Malah mun senya manusia ni kebeni cuma mati sekalian. Manusia ni ka mati dukale udi dukale. Cepon sera Allah sadabu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi Alhamdulillah apal kapi je una. Kaifa takfuruna billah dak remah sampean reng terma sekapera dak remah sampean selo Islam wa kuntum amwata lamba sampean dak adeng eka bayi Allah dalam kabadaan mat dari 0 kandungan sampai 4 bulan sampean itu mati dicipta dalam keadaan mati. Setelah 4 bulan ditiupir ruh. Odi pas. Kan tahu odi kan? 4 bulan pernah ngomong, ini pakai kanan je. Ini pakai kaca. Aku lihat baba. Iya anak ang. La haula wala quwata illa billah. Dekan biasanya sini keringan dunggi. Iya kulin nak dibiasa bu. Pan kandungan 7 bulan pehetnya aki kambana. Tang bini ngandung lah 7 bulan. Kira-kira tang anak laki apa bini? Jawab bimbana. Oh Allah. Teko jok. Mon tabung bunter bini. Mon tabung loncong laki. Ini mah pada tabung tak kotak. Tabung. Lah tabung terloncong. Nah, sampean mati pertama kali dicipta dalam keadaan fa ahyakum mate sampean 4 bulan marina nikah Etiopinya sampean pas epaudi sampai makin berarti sampean mari mati sekalian bila dari pertama ikebe sampai 4 bulan sampean ikebe mati sampean mari mati epaudi makin summa yumitukum kulaku pas epa mati boleh marina mati summa yuhyikum pas epaudi boleh marina kiamat kapan udi summa ilaihi turja'un balik ke Allah napa swarga napa neraka setiap manusia mati dukale odi dukale beni masalah mati saya kata kok pulang ki odi boleh ni kah paktori tong bitong kamalanceng manusia antara odi ing ben mati na lancengan odi ing siapa nyabit ya Arab penyumi cak gendang yo. Tak lakar bener manusia ni mati ni benoding lancengan mati na palancengan noding. Lancengan mati na. Lambat sampean mati tabung embuk dah ada 4 bulan. Bener. Dik makin sampean makin beri umur 40, beri umur 30. Penting ben 4 bulan kemalanceng. Lancengan mati na boleh. Lancengan noding. Mate guleku, mari mate sampean. Nyelader ya. Apa gen gule sih budu apa mbian sih rosak deh. Pada kehe kok, cepam pentongang arah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sepenting agama na Islam, sepenting mate Islam, cak kubatir sampian setelah ini kebekal masuk surga na Allah kepi amin. Lah yang ditakutkan bukan masalah masuk surga atau tidak, mun masalah surga nak pekun surga. Saya kata kok huleben sampean tak kok nyeting ke neraka. Jadi saya kata kok, bahkan aku huleben ajunan, derem macara aku huleben sampean makle tak nyeting neraka, situng, cek sampai mate ngibetusah. Tapi kan tak mungkin mun huleben sampean ero mate lo ngibetusah kan tak mungkin kan? Kenapa enggak mungkin? Yang pertama, manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Ada orang termani keselalu andi dosa. Tak usah antar ke kitab, tak usah antar ke hadis, cang lagu bayi. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Masjid mulai nak ngicok sandal. Tapi nikah na manusia nikah. Manusia nikah tobat salah boleh, keliru boleh, abeli boleh, salah bo. Makanya cek pun Imam Syafi'i cek ampo burlebur agak jegeen salah nata tangke. Polan kuleben sampian pada banyak salana. Jaga mulutmu dari membicarakan keburukan orang lain, karena orang lain juga punya mulut dan kita juga punya keburukan. Cek burlebur akan desalana orang. Cek pun Sayyidina Ali, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yuk bitong tibi tu sana, pom kita ibitong akibik malaikat budian. Campur gak jegaan malau, campur gak jegaan madaja, campur rasanan reng mabara, campur rasanan reng matemor. Kuleben sampian tak perlu aja getu sana orang, karena tu sana kuleben sampian tak ke abdi. Jelas? Masalah keng kuleben sampian neng bener bi tatang ke era sani. Torot biasa. Sepenting piala neng bener imshi fi tariqillah wala tubali ahada fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Sampian ni tak usah gak jaga orang. Masalah keng orang becik ke kuleben sampian, na soroci becik tatang ke maki arasan dek remah. Kopi ke kuleben sampian tak kira ngantuk. Engki kan? Ada rogi nak, serogi mun arasanan, mun irasane ada rogi nak. Biasa tikon. Tak usah apa pembian patu gocek mandek reman nala torot sebenting membian laku na tepak ben syariat bi tatang ke beci lo bapa. Cek pun ulama wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakin aina suhdi tubdil masawiya. Laku na sampian bener ben salah, beni tergantung laku na sampian, tergantung ati na tatang ke sanilai. Mun tatang ke sanilai beci ke sampian, mempian makila bener salah kapi. Engki kan? Pala beci laroci beci, mempian ngupload status, mohon maaf. Aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku, karena aku sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Haji, ya lo cocok dia. Yang kita ambian lah ngaji lah para saja makan berabi kencerna. Bukanlah para saja masih ngaji. Upahe kampak bera kencerna aja rempak. Mangkana ngaji jak bidabit mayu mulai. Bah, tak kok berkabir ayo. Oh orang. Ayo. Saja maki kula suruh pidato 2 jam akan dekat tibik dari 2 jam lo ambu sekali. Cek nguncang penceramah nguncang desel bayi maki sampai subuh korban beda solar tak kira mati juga lagi di ngaki daya tepak kari ngapa dinak dia menoreng patah ibu kita iya mun saya baba terus. Hilang lah depak genap gelak.
lencak dewakan lencak rempah Bapak Ibu hadirin teti lencak rempah gak ada tojuk boleh ciburukan lo pati santa aja Allahumma sholli ala Muhammad. Congok malolot cemai ko lecak cem lo congok era ke ayu ara apa cak nikut cema tibi ko lah mun nikuding tibi apa na boleh karo eteng ku make perkemar apa jam nek erjin lain bina kana nyung ku kancan na bulan ni kene ko engko de kene raja jong apa ni raja pikirna ngena bade benembian Allahumma sholli ala Muhammad dak remah cara nak le tak masuk neraka mak le langsung surga gula benajunan cara di situ cek mati ngi betusa masa angki gula ben sampean mati lok ngi betusa tak mungkin hadirin mun mati tak dibetusa tak mungkin cak gula benempian penari pen malam lakona tusa siang hari siang malam makin tak usah antar keluar HP ni ke makin esena banyak tusa kayak ini ku paca buuk derset pokang ngegelejar baca terkadang makin tak muka TV ekere mi bina kan repot mulai dia buka haram tak buka mubaddir Bapak Ibu hadirin maka cara paling gampang terus lagi kau lebih najunan mati ngi betusa keng budian terotak nyetingan neraka situng carana akad tengdek ke Nabi Muhammad kalaban syafaat pabenyak itu sanampian pabenyak isalah sampian pabenyak ikleron sampian keng mun eki bebi Nabi Muhammad kalaban syafaat kau lebih sampian makin sekejap tak kira nyeting dek ke neraka Allah sama sekali amin makanya apa penting ku lebih najunan molot tani kaman beni tak raja biaya nanti kan beni tak lesu beni tak bayar pentahun ibadah aki sampian makin gak kantuni ke entar nyik santar jengaja bener mulai mau urip gelap dan setero kak kantu setero dengan yada teka tak dikeran mari bejang mau urip langsung ngebeda mun karo tambai ko yelo apa cermet temen lu pahi cokor bu pahi pekini mai cokor le manceren bod si cung di bandian pole cokor e patade sekali kapan tade pahian le pakatasan ngale pondasi tak cocok ding pangeran itu pani perlu bahagia ada biri dia mak le tak ada biri nyari kicakarayam pacor yu ales nikah cokor ales nikah benih cuma maratin ales nikah faida namun ngabes mak letak solap orang ni kemun tada alis semun ajeling solap tekku mbak umur 90 kan korpas alis seru pulan korpas solap tekku mun mbani ngali kulo tambai alis anan siapa je apa miagil orang lah anan siapa nak take orang lah sampian benih keng tak nyumbang kan nyumbang dia lagi ngelok nyempit kapi tidak sumbangan di kamu mau bang nih kan ada sumbangan kan tuh tempian berkat gratis sudah mangalakeun telok ke kieu la haula wala quwata illa billah ngala empa ngala masih tung
Selok ibu tahu. Hadirin, mak jangan aja perlu amolot. Kula benaju dan dikasih tung syafaat Nabi Muhammad dikasih keparlo. Mangkana evi hubi pada bacaan isfa ilallahi ya Muhammad yaumal qiyamati kainu na'am Allah. Narju syafa'ata min Muhammad law kunna nartakibul muharram. Isfa ilallah ya Muhammad, nyuunaki syafaat hari kiamat Nabi Muhammad yaumal qiyamah kainu na'am mak le kau leben ajunan setajebu dan ibri nikmat sareng Allah. Narju syafa'ata min Muhammad, kau leben ajunan ngarep syafaat Nabi Muhammad lau kunna nartakibul muharram, sekalipun kau leben ajunan ka dinto ahli alakotu tin nama ki ahli alakotu sayu tin nama ki ampo klero keng sepenting asampung ke Nabi Muhammad kalaben syafaat tebudian asampung ke Nabi Muhammad oleh syafaat tebudian kuleben ajunan makelah banyak tu sana mun ibri syafaat tak kira nyeting ke neraka sama sekali. Allahumma tak usah itu, tak usah ya akhirat itunya mbian dari kanton tarik ke surga jeung ieu narkoba bahaya apa tak bahaya sambian ieu narkoba ke surga jeung make saiki narkoba king mun sing ngawal ka Polres Pamekasan bi polisi Sampang tak kira yambe mbian bi polisi Benggalan tak kira yokom bi polisi Genjeran tak kira tangkep padahal saiki narkoba mai torot takut ke sing ngawal kuyu pada budian mun beda sing awal pabanyak itu sana. Maka di zaman kanjeng Nabi Muhammad syafaati li ahlil kabairi min ummati tang pertolongan yang beakin katang umat serja tusah ti nama kira tusah keng mun atemu ben Nabi Muhammad syafaati bi Nabi Muhammad tak kira jeting ka neraka apa napa beda sing awal beda singi kula sering cerita kula teman kauncengan ke pelengaan kula 10 pagi kula mobil macet tepak ke pasaran nilpun kula panitia koni kula ben sepeda mobil kula cekak tak saya kiai mun koni ben sepeda deki iling ciling goreng koni ben mobil cekak mobil tak bisa nika tepak ke pasaran kawal kiai mun kawal pekun bisa ya tore cang kula alhamdulillah koni ben ambulan ingin cemaki ke puskesmas kula pae sabar kenem ambulan aja ada pasar beli colong selain cekak lebet ke TV Arab cek cang goreng mayit sebeda dalam almarhum ria kejak sosa kula takok binih bedesakeun teyu kula ilmu mobil ngalak tasbih apa selo ibaca ajak karo tuana Petra selo ibaca baca kapi Allahumma odi Allah Allahumma odi Allahumma odi alhamdulillah ada pak karo maudi ongku kula mikir senikah tetimun beda sing ibah make khulil yasin lolos tak lolos bani anang kiai deyu tak andi ilmu make anang ring tani make tak andi ilmu king mun ibedai ambulan no jabarno itu akinah mantar pada bedengi babudian daripada enero ambulan mantir ebek ta'abi Nabi Muhammad kalaban syafaat tin nama kira jatusak keng muniki babi Nabi Muhammad kalaban syafaat cak kubatir pakun selamat amin mangkana amolot sing aja ambui pentahun entar dena yu mi pula long molong kentantar mangkin tak pati bagus pula tahun dateng terima pula tahun dateng boleh masa udi 30 tahun amolotan 30 kali bah tak terima sekalian dekak cang siapa tak masuk akal ntar bentahun insyaallah kuda benaju dan selamat efek tabi Nabi Muhammad. Demikian sekilas info korang ngonceng TV jalaki ngampung ka Masjid Al Amin patay bagi mule kula mari naki ngalia ka RG kam RG nah gelis polaken kula makin naki ngalia ka RG yu meridur RG ni kada ki monototi kula ki ngalia ka parakeun
Hah? Ya sih keperagaan dia. Yang ku paragaan Sumenep. Coba kayak Bengkalan beda-beda paragaan. Cukup ben parindukna bareng beda kia. On sekak dintok. Sana usam dia kerja saya berdapat daripada manfaat. Tertiap penyemangat untuk pengguna mulutan pun tahun. Amin. Serah. Kula ni kebuk, cek le kebela. Mun sing kenceng janda magi ku malam langsung bisa. Mun sing kenceng takmir masjid abid kula. Demikian Menabi beda salah beda kelero. Sapor akiki. Tertabang dia boleh. Terbi Allah pada berselamat. Terpada teka hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك كما نورت السماء والأرض بنور الشمس أبدا أبدا. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم ادخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشفاعة ومن أهل السلامة في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا سيد المرسلين وعلى والحمد لله رب العالمين. Asareng Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya baca ni kenyamanan kafaratul majlis umpian munjuk toju pah tak ikres searasanan adekan dese tak saya adekan dese tak cocok ben syariat cek kalau paeh cek keeduli topueh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka tu seketika tujuh ni ke Allah isapora kapi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.